Fadi friends song private job rokni update rok nagi nelene jeng tini nigo engke jotono no lamsogo daily update jeng naili ma hai tini bo hai nalegnai private job rokni update je private job part time job khaigen interest tongnai rok engke nirok nagi naledi nironi chajakmani rok de tong engke direct call khaigi nirok samongo khlagi manai o jaga go qualification te interview rohi rogani nangya exam rohi rogani nangya buini dugano samong khaigani bagai omohai private job update ok jeng bono naileni tini daily no omohai ke jeng naimani no engke nirokno je kwtal khongke channel kwtal khongke saimi ang imaga o daily update video ni bisingtui government job te private job jotono o notification ni bisingtui no nirok nugui manai daily na update video ni bisingtui no haini bagai nirok jephro naigani try khailaidi daily na update video no ta korolaidi interview exam roni bagai bo notification je dino chole goi tongmani tini na update o tama chole goi tongbo haino daily na update nirok nugui manai haini bagai niron friends sono je masak share khailidi support rogoi tonglaidi kwtal khongke haike support subscribe khagai tonglaidi engke jeng tini ni update private job ni no nagi nalinai engke thangnai video go nirok government job rok ni update rok roirojak kaisa jaga ko nirok bono nugya khongke check khagi naledi 21st December ni update o nirok LDC Tripura High Court ni notification rok nugai manai te video description obo nirok check khagi naledi je government job ni kwtal sokhaijak tongmani rok no notification video description o roirojak tongo check khagi naigani ta korolaidi je government job no interest tongnai rok khaigani interest tongnai rok ke nirok check khagi naimanai video description o engke fadi jeng tini na update rok naigna lesinai technician chai pathological technician proyojon amongkha doctor rokni chamber rogo tongchonai rok nai nirok khaigani interest tongke contact khagi naidi qualification bo rok nangnai bo hairok joto details ke singui naimanai salary rok ni bagai rok joto bono details ke singani bagai contact laidi 9862220404 contact lagi naidi then next nalinai কর্মী চাই আগরতলা শহরে হোলসেল মেডিকেল শপের জন্য দক্ষ কর্মী প্রয়োজন আগরতলা গনে হোলসেল মেডিকেল মেডিসিন শপ বিথিরক হোলসেল খ্লাইমানি জাগক সামং খাইয়ানি বাগै ইন্টারেস্ট দंनाय रकमके कन्टेक्ट लाइदि 9862780517 ओ जागा नम्बर कन्टेक्ट लागि नाइदि देन नेक्स्ट नालिनाय কর্মী আবশ্যক শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মী দরকার সকল কিছু আলোচনা ক্রমে ঠিকানা পরিমল চিলড্রেন হোম আমতলি আগরতলা ও জায়গা লোকেশন বনি জায়গা থাইনকে ও পোস্ট নিবো মংরগখা কাউন্সিলর তে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নি পোস্ট নিগো খলাইগি মানাই তে বাদ বাকি হিংকে স্যালারি রক ni bagai brokbai salai mani bisingtui thikhai manai inke mobile number o contact laidi 9863867070 phone number te kaisa anke 9862851690 o contact laidi agartala ni gone samung maklainai jaga thai home children porimol children home amtoli agartala o jaga ko then next nalifinai require front desk manager required with English and computer skill. Omohai ni skill tongnai rokmke front desk manager ni bagai post ni bumang te English te computer skill ni tongnai rok te graduation khlai paijak ke o jaga ko khlai manai nironi resume broni email id ko pathogoi manai te contact bo khlai manai broni email id ko nirok resume pathogani te WhatsApp number o pathogoi bo manai broni email id ka 70ceansmusic.com o jaga ko nirok horoi manai contact number o hingke 6033395582 nirok resume rohoroi manai ingke te kaisa nirok no sagani musugo je class 10 ba 12 fail fanangai tongha haike percentage kabang nagani himfano wansogoi tongha hingke NIOS news ni bo khaktai nirok kaham mark magai pass khlagi manai contact laidi video description number rojak tongo haike nirok class 10 12 number kabang magai pass khlagi manai ingke nirok contact laidi je nironi friends sono
salaidi haike contact khlaigai manai angbai ke tinini update asang ningsinai daily update mangai tongani bagai channel by jephro krangai tonglai tei daily update video no ta korolai di government job tei private job ni tei exam ni bagai যেকোনো notification of daily update video ni bising tini nirok nugui manai gitini asang ningsinai tini jotonw hammbai।